Kapitan Enteng! Kasla ka mapan mga opisina, Marituya. Si kamot gayam, Kapitan. Bagay kumutlaang day to bestida. Kunak no asino tinakatakder dito waiting si Kagayam. Ay, oray ka lang nakigtot, Kapitan. Medyo? Mapanak ijay ilay. Na. Agudong ka lang. Nakasukat ka ba? Dahil sapatos mo. Adapay heels na. Of course! Tapno de sentiment, Paglugar nam nga. Ay, katya lumabas at tricycle, Kapitan. Ada lumabas at tricycle. Ay, para man, Kapitan. Ay na, Maribanang. Nakitam ko malaang ni Marituyang itay. Saan mo apat dyan nga isuday chay? Nay, apay Maray, nagan-ano? Kas lamang opisina, nakasandal, Aya, nakabistida. saan adastar? Saan? Bistida pang opisina. Kan adahambag na. Aya, Mas dawak nga ro din nakitak. Papanan na nga taaya. ay kat dinamag mo kumakan kwa na Saan aday tabagem ti pagdamagam? Limabas laang mat maray. Saan mo't ati malyawa pulos? Amangan met numapan makipalingkay. Kas lamang opisina nga road. Adala siguro baro abistida na aginatang na Iso nga insuot nan. Ay, umay na kumaipasikat dito Ay, wanan niya. Sigud mo tanod da baro abado na kaumay na ipasikat dito. Wen nga rod. Itaman pa'y asaan nga imay nagpasikat dahi ako marita. Agap apura siguro iso asaan adim magas. Sabagay, saan nga agbyag dahi ako marita, no saan makapagpasikat. Kinunampay, maray. No tricycle ko matinagluganan ni Nana Tuyang. Amok kumano sa dino tinapanan na, antay. No kasta, saan ati tricycle mo tinagluganan na? Saan, antay? Jekas kasiro a driver tinagluganan na. Anya? Mapanla siguro gumatang iti buggoong ni Nana Tuyang. Kasla ka nung nga ron mapan mga opisina. Adapay hanbag na. Kat sakula ang matabag ti awit na. No kas di amapan makitsenda. Papanang paray. Ijay manile, paray. Kadigdigos mo ba? Ay, katwan, nakasukatak pa'y, Na, mapankan samit agninong iti kasar. Ay, saan? Sa dinong nga ron ti papanang paray. Secret! Na, ni Marituyang, nakasukat mo't ang nagpailay. Agkita kami nga rod ijay ilay, pare. Agdate kayo? Ay, pagkwartaan day ti papanan me, pare. Na, kanya dito pagkwartaan. Kapitan, nas ka na pagbantayam dagiti tanod dito'y barangay. Taapay mat. Nag-payout ngamin dagiti ka barangayan tayo. Amumatan no kasta payout. Imbis ngay gatang dati kasapulan da, mapandag sugal. Ay, sana mabalintag susugal dito'y barangay. Bawal dito. Kagurgurak ti sugal. Di mo lamumot kapitan. Amom, dagiti manugal kat isapul dalat tati lugar pagsugalan da. Remedyo da? Agure ka. Ayan dagita atanat, tay baon ko man ngagpaliim. Mga nojak masiputan kat agsusugal daman di taig-ikit. Ay, kwaraw! Woo! Ay na, awan da dito'y barangay hall. At dada di paradaan da, kapitan. Ay, bala. Awagak iti silpon na. Asino din mawag, Chay? Ni Uncle Kao. Anyang itimbaga na. Ayabam dagiti daddo maatanaw, usay. Takitain tayo no asino dagiti agsusugal ka now. Kinuna na day ta? Wine, kagurang amin ni Uncle ko ti sugal. Malamapan tayo No adda ka no makita tayo agsusugal,
i-report tayo adagos kan kuana. Apay, nangibaunam ka dakwarog. Ta nakita damot ida iti abagatan ken laod. Mapandaman kita no adamanan dagiti agsusugal. Adamanen aya. Jakayat nga dagsusugal iti barangay ka. Ay, agungitak. Awan ti agsusugal ditoy. Siguraduak lang Tapno jay payout ang maawat dagiti tattaaw. Kutsan ang masayang iti awan ka-is kan na abanag. Ay katuwen Rumba nga igatang daday jay iti agas. Wano kaninda. Saan dakit nga isugal? Ay, rumbang laang Ay, malagip ko lakot day ta payout. Ay, saan ka di nag-payout met da pari badong kan maritoyang? Ewan. Impalistak nga mintinagan da. No kasta, naawat dan ti kwartada. Ewan Ta nagpila da iti barangay hall. Idi nagwaras da iti payout. Iso nga rod nagpaili ni maritoyang. Pati ni pari badong. Wen, kat oray dala nagsukat iti kastaunay. Nag-date da talaga. Ay, imbag da pay, nag-date da. Ay, idento ta siyak, di mo pa'y pulos ma-date. Ay, nakalagip ka manin. Kat sa anak pa'y nag-payout. Ay kat inraman mo kumantinagan mo Kapitan kunadamit. Ay kat tinagan ko kuman ti inlistam. Asawa ti kapitan kunadamanin Ay kat saan nga ruden Saan na kun nga i-date? Nagado apambarmaw. Nabanog kami ang nagpagnapag na ang gangil. Sinursur mi jay daya, laod, abagatan ka namianan. Ada nakita yun? Usep, anyang aminin jay nakita ta? Ay, awan mo kapitan. Nagpipintas labab balasang tinakita may. Ay, Chip! Di nakitak. Nagpudaw o balasang. Long hair. Ay, kukuwak dahil jay. Mapan kunto armain. Sakti kayat na. Siya. Kalda kay man! Ha? Ay, si kantumot nga minusep. Sigurado nga awan tag susugal iti barangay tayaw. Awan, mabuting da, tabawal ti sugal dito'y barangay. At dahil jay sandal ko, maray. Amaw no ayan jay hills na. Ni, adayamat sa bala pa kay Kanti Hills, no saan nga ijay likod. Sa bali kanyak. Ijay sangwanan ti ayan ti hills jay sandal ko. Adayamat kasta sandal. Ada, jay sandal ko nga ron. Kun bagay ko, maray. Sa dihin no aya ti papanam ijay ilay, maray. Napay ko mga ibagak ngay. Ibagbagadamat amang opisina kakanaw. Kaslagastan Kun oray ni badung mo. Nakasukat no agpailay. Agpadpada kami nga main. Naawat yung aminan ka, jay payout yung agasawa. Ay nagswerte kami nga rod, maray. Ado lang nga rodan ti kwarta may. Ag-payout kami pailaing. Ay, awan nga rod Idinto ta nagadudita amarigrigat. Awan kwartada, awan pay payout da. Esungan anwan mi nga jay maaw-awat mi payout no saan mi agastusan. Kahit pangigas-gastusan nyo nga, maray. Secret. Dayta, tijak mabalin nga ibagakin ka, maray. Makamu kayumot amang takwat. Di na pala ibagamot. Secret nga raw. Ay, huwag gaya, maray. Nangigastusan nyo nga dyan naawat yung akwarta. Apay, masapol nga ibagakin ka. Kat, sikaano kayat mo nga ibaga, Ay kat adamot gasgastusan mi akin nebadung ka. Ay, amo kon, maray. Maintenance yaw, kan kanan yaw. Maray, talaga kayat mo ama-amuan. Ibagam nga minan, Secret nga. Nagadupay lang amom. Sugal, maray. Aniya? Bawal ka no dito'y barangay tayo.
Isu nga ijay ili kamay nga agsugsugal kin ni Badungkaw. Unay kamatan maray. At dapay laganas mo ang makisugal. Ay na, mayat ijay ilay maray. Saan abawal? Uray agpatpatnag ken agmalmalum kang agsugsugal. Mabalin lakta. Papanam tuyang. Kit kita anak kasukatak. Kahit nakasukatak, mate. Mapanak ijay ilay. Ay, di nakununaan tuyang tasyak timapan. Ay sanak pa'y anangabak ba daw? Kayat ko ti mangabak ita. Agbati ka dito'y balay, taday. Nagaduti lalabaan. Oho, kanya-kanyang labatang amin Awan taglutaw. Sika ti agbatay, tasyak ti rumwar. Na- Siyak tumay ti agbatay inton biga. Ay, jak kayat. Kasta man ang timbagam iden. Di mo matsinurat. Nakiin-in no na ka madlata nagpailay. Ala, duwata nga rudan ngagpailay tapno awan lugay. Na, asino nga iti aglaba ka naglutaw? Agwalis di ta paraangan kan agbalsay. Ay awan makamuditan no mabisinan ta. Kunam anak kasukat akas lamang opisina. Kundi sandal pa'y. Ang mapandamot lagayam makisugal ijay ilay. Wen maray. Ay na, di mula ibagbagan asyak tinakaamwam. Anya ti kunana, mabalin ti sugal ijay ilay. Kasta mo timbagana. Awam mo't kano tagtiliw. Saan arumbang nga ibagadayta ni Marituyang? Tadilikado no matiliw da makisugsugal ijay ilay. Kasta mo't nga rod kamok maray. Ay, bayam Ay, isugsugal da magayam kan ni kabadong di kwartaan na awat da. Wen nga rod. Tilagat gatangan na. Isunto matlaang nga paapalan da ta. Ay, jakla umapal iti baro abistida na. Di ngay sandal na nga day di sangwanan ti hills na maray. Na, anwam nga iti kasjay hills. Kasla baro nga uso day jay. Ay, di mo apalan, Maray. Apalam kit din jaman nugal akas kunkwana. Anggail. Apay. Nagkapuak ijay ilay. Adda na mo ak ijay akayat ko nga ibaga kada kayaw. Anya data. Datatabadong ka na natuyang. Natiliw da. Apay ang natiliw da? Natiliw da nga agsusugal Ay, kuna kahit. Masapul da ka kano ijay. Nagkuna. Ni kumpari mabadaw. Agar aramid na kita iti kalukuan kan pakaibabainan. Kasyam kano ida anggal. Ingka idan kitaan. Pakawan na bisita kadagijay. Ida kwartada. Didak pa amaw. Itatana isagmak da. Ay banda. Kat, asino nga ruti sa bali amang tulong kadakwada. No saan asika akong padrida. Ay awan ti kumpadre kanyak. Nga, sika takapitan ka. Tulungam dagiti ka baranggayam. Bayam ida maibalod. Ay, konsensyam mutlaeng. Tanagado ti lamok iti pagbaludan. Muda adakas. Agam inaramid na pailaang. Ay na, inteng. Tao dalaeng met nga agbidot. Ay bayam ida ijay dungaw. Ang ay, inteng. Ay kaasi damet. Nang runa-unay ni Marituyang. Agsangit kan san. Makaluluhaak nga rod. Naglaing kan nga agdrama. Makasangit ako na talaga, inteng. Ha? Masyanak namin ijay kumarek. Mano atawanan nga kumari kami. Agsisinakit kami. Itan salaang ajak matulungan. Tadi mo mat kayat atulungan. Takonsensyaen nakpay. Managtulong matkat na parib adong kan Marituyang. Naanos damat kat. Ay, iso apang nga asim, inteng. Tulungam kumayda. Apay nakapandimit ka dito tersinan. Awanin ati gumatang. Ay, naladingit ak nga rodita, kapitan.
Anda ka di sada nagbayad iti utang na ka? Ni kumari ka tuyang. Natiliw da makano kan ni kabadong. Ay bayam tap nagnakam da. Kasi damot, kapitan. Na, Makaawid da ka no adda ka makisarita. ay, kuna kay. Kasapulan dak mo ilada kita. Apay, hanya tinar arami diyaw ta natiliw kayaw. Damagam pa'y laang, mate. Tiniliw da kami nga raw, nagsugal kami kinituyang kaw. Kapitan, makisarita kan tapno pagawiden da kamain. Sana basta-basta da ita. Pare, tulungan da kami, matan, Sika nga rod ti kapitan. Iso asikan at ti makisarita ta pagawidan da kamain. Napigsa ka nga main, kapitan. Denggenda ka no si kati agsaw. Jak kayat ti makisarita. Kayat mo asawan, pare. Bay-bay anda kami di tao, Kaslasan tayo mat nga kukumpare, kapitan. Di na kami kumamot bay-bayan, pare. Sige. Basta ikariyaw asaan yun nga ulitin tagsugal. Di mayo kayo pa dito'y ili. Kababain. Wen, kapitan. Saan kami ang makisugal? Uwain, maudin da ito pare. Agsingsingpot kami kinituyang kaw. Awanan ta agsugal. Awan mo't atalagan. No ulitin nyo pa saan kayo tun atul tulungan? Nakakalugong ka ba? Marito yan. Ay, wen, kapitan. Mapan kami man kinibadong ko iyay bangkag. Napudot nga main iso ang nagkalugunga. Kasta, agbangkag kayo. Saan ang makisugal ti araramidan nyo? Liklikan nyo ti agsugal. Wen, kapitan. Agmula kami kinibadong kaw. Very good. Agmula kayo. Tapno addan to apitin niya. Husto ni Kapitan Nanatoyang kentatabadong. Liklikan ti agsugal. Agmula kayo kiti. Ta siguradon to ti apitan nyo. Ala sige. Diton tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay. Kapitan Inteng. Kat, asino ka nung nga babae nga inyawid ti anak ni Ingo iti naminsan nga aldaw maribanang? Berna ka no, matinagan na. Berna ko na, Mare. No saan ang agkamalay? Dahil ta di babae nga agsisinno ka tiyaw awid na lalaki di balayda. Ay, wen, isuday jay, marikwanang. Ay na, mas daawak laang. Anya ngay ti aday ti dayjay a babae. Apay aday jay pay laang mo tinubya ti anak ni Ingo. Imbagampay, Marituyang. Di na ngamin ammo ti agpilay, Maray. Ay na, ay no anak ko day jay. Mga no pinapanaw kun ijay balay. Oray siyak mata maribanang. Ni, alas 8 gaya mo ni Tirabe Di kay pagawad. Madamdaman tun Maray. Sana balay, taadda ni Badong nga agluto iti pangrabyan may. Ay uray siyak, Maray. Sana balay, tanagawid mo tan ni Inteng. Sigurado nga agluto day jay. Adakon ba daw? Anya nga itinluto maasidaan ta? Ay kat kinan min akin ni Blackie nga aso ta. Jay linutok. Na,
Apay ngay adinak inbatyan. Ay, kung nagngamin, ano maturog kan iti ayan ni kumari makuanang. Kita man turas. Alas 9 ni tirabi. No kasta, napatpatag ni Blackie nga aso ta, ngamsyak, ha? Naimbag pa ni Blackie ata da serbina dito balay. Sika ngay, sakit ka lang iti ulo. Na, ayan day ta, Blackie. Ay, nay. Hindi mo saksaktan ni Blackie tuyang. Ha, siyak ti makalaban mo. Inteng! Ada akon! Ay, lukatam tiri daw. Tanay, naglamag di tiruar. Inteng! Nay, apay ngay? Saan mat asumong bat ni Inteng? Alas 9 pa laang mat itirabi eh. Inteng! Lukatam tiri daw, kunak! Sino tinangibaga amabalin amarabyan ka? Ay, pasensya kan. Inteng. Sana balay. Sagpaminsan laang, mate. Hindi asag paminsan. Kahit no inal daw nga ada ka ititirsi na ni kagawad ko anang. Dahil talag marmarites tub ubraan nyo. Nalipatam sa matin ti responsibilidad mo. Saan mat sana balay. Siyak tagluto inton bigat. Maminsan pa amarabyan ka makita. Nagadumatin na po'y kan masida nga inluto ang banang. Ay katuwan takanan taday taaging ga inton rabi eh. Anya? Yan tangay nakaluto akmatan iti kanam. Rumara kon makaamukan amangan. Ay, aglaba ka pa'y. Ay, inton bigat laangan inteng. Sige. Ay, agsubli ka! Ay, napadin talaga. Anyat orasan ba daw? Alas 8 iti agsapa. Apay ka day? Ay sos, naladaw akaw. Naladawak iti saritaan mi kadagiti kukumaray. Hindi mo ibaga, rumwar ka manan. Wan, rumwarak ita ba daw? Insaganak mo tanti kanan. Agraman ti balon mo iyay talaw. Ay, pakanumpay mo dagiti taraken ta si kantulatan. Pakanam dagiti manok ta sakbay apumanaw ka. Ay maumak tulayan ken katuyang. Makitam. Pasensya kayon ko kumaray. Naladawak iti oras ang nagsasaritaan tayaw. Okay laeng, marituyang. Mala, agtugaw kan tag-istorya tayaw. Ay, maribanang. Anyang aminin tayo kunam itay. Am-am mo yun ni Dexter nga asawa ni Melay. Ay, ada ka no babae day jay. Ay, ya. Kasla matinumit alalaki ni Dexter, maray. Kaslalaeng, marituyang. Kanayon to, pa'y ti apad Naimbag ano sa nakabkabilan ni Dexter ti asawa na. Dayta, ti Jack Amaw. Si kama nga'y marituyang. Adama nasagap mo baro adamag. Sige, umasidig kayaw, tayara sa askaw. Amangan numangig dagiti lumabas at tao. Anya tararamidam dito barangay hol pare. Ay kwa, umayak ko magpatulong ken ka pare. Ay parikot ko ngamin ni tuyang ko pare. Ay, agpada ta. Parikot ko met ni banang. Kasla nalipatan nan ti responsibilidad na ijibalay. Anya nga tataramidon ta pare. Tapno sumardingdang agchis-chismis pare. Anya nga tano... Nuan niya pare. Ada ka din na panunot mo nga ramitin ta. Ay, ada! Hindi pa yan na panunot ko dahi tayo. Na? Masidig ka tayo rasas ka. Yarasas mo pare. Takal di po ito. Ha? Mayat ka? Ay, uwi na pare. Mayatak. Ay, kita man no saan pa yung agbutang ni tuyang, ha? Anya, kabalan nyo nga aramidan ti ipapaaramid ko kada kayo?
Wan Angkal. Wen, Kapitan. Mabit lang. Kaslada na natuyang kan antibanang matikadwa ni kagawad kwa nang iti tersina na. Ewan, isuda. Sigurado ang marabyan damanin da kita. Kahit, anyangay nga oras ti panagawid daw, Kapitan. Itarte iti rabi kat nakapwesto kayo na. Tibilin nyo lang ti aramidan mi Angkal. Win! Itun maarami jaw. Itad kumot adagos ti tangdan yaw. Chip, alas 8. Nagsagana ka nga rudang gani. Wen, Chip. Agpelis kamutan. Adto iti pura abadaw. Kan kortina nga isuot mo. Sigurado magbutang danti banang. Inton makita data ganay. No, saan nga, Chip? Imposible Mabutang ni antibanang iti white liday. Ni nanatuyang nga, Chip. Uray ni nanatuyang. Anyang ay taramidon ta, Chip. Tumakder talaeng kaday iti igit ti kalsada. Isumatibilin niya Angkal. Alang araw, Chip. Ingkag pelusan. Ta urayin ka di tiruar. Agawaam. Ta mga no agawid ang nanatuyang madamdama. Itay pa nga uray ta dito igit ti kalsada. Ngam, awan mo't lumabas ayon, Chip. Mga raw. Amangan kitino nagawid dan. Ay, sapay naglamag dito, Chip. Kana, nagpigsa ti angay. Ay na. Kasano lang ngayon. Nupod nung adal alya dito, Chip. Angin lang day ta, ganay. Ha? Anyat orasan na yan. Nay, alas 9 yun, Chip. Ay, ang mga nun naturog damutan. Ha? Saan? Sana makaturog ni antibanang iti balay ti sa balay. Tinasaya, Chip. Tiksamlangan ni Kapitan. Sa ludsudam no nakaawidan ni Nana Barang. Ano san tapay ti aguray? Uray may isang oras pa'y. Chip! Chip! Abay manang. Kasla, ada timakder iti kudak, Chip. Kita man. Awan mo ti makita. Si kamay. Kasano nga no, isugayam dahi tatalalya. Saan ka ngamin ngagpanunot iti negatibo Think positive. Marituyang, narabyan tamanan. Wen nga raw maribanang. Naimbaglaangan tanangalak iti flashlight ka. Ay, uray syakmat amaray. At dabalon ko ang flashlight. Ay, anya nga ta. No padasin tamutimag na iti sa bali adalan. Ay, shortcut dito'y Marituyang. No dito'y tipag naanta. Sigurado ang makasangpet ta dagaws. Kasla karuruutan mo't di tamaray. Ay saan, Mare? Pinadas kong tinagna dito'y kat mayat-mayt. Nadalos mayt. Sige nga raw, maray. Padasan ta timag na, iti day taadalan. Chip! Abay nga. Makaturo-turo ka pa lang. Agsapan, Chip. Ay, naiturugan tamutan dito igit ti kalsada. Ha? Awan nga pa isa. Anya nga iti raramidin ta di taoy. Ay, nakaturog tamutan niya. Gururay ka nanatuyang ka nanabanang. Saan dalim mabas? Ay, mga no sa bali mo tinagnaan da, Chip. Ay, una hindi kas taoy ganay. Muntuyin day ta kortina. Tay kargak langin dito pagkaw, Chip. Ang mga no marugitan lang. Sapay masadutang aglaba. Ay, di sana namang tad ni Uncle ititang dantano kastoy lang. Saanan, Chip? Ay, saan tamot nga rod naaramay ti papaaramid na. Anya ti bagayo Uncle. Apay pinayaban na kami manan dito'y barangay haul. Kunak man no inurayo daan tim abanang iti igit ti kalsada, kwaraw. Apay ngay akaslawan mo't napasamak idi nagawad. Nakaisimpay. Ibagaman ti napasamak, ganay. Kastoy na, Kapitan. Nagururay kami, mait. Iso na lang ta, saan tamot alimabas itayan, may. Ang mga nun, nag-shortcut dakit di iti dalan, Sumit lagayam, Ay, nagsina kayo ngay. Ni kwarog ti agura iti shortcut.
Si kamot iji kalsada, ganay. Ha? Kasano nga no? Unang Kwa, kail. ay, Kasta ti aramidan may. Basta dubliyam ti tangdan mi No problem. Aw, nangagmaw ganay. Ay, Dubliyan ni Uncle ti tangdan ta. Dapat pagmerienda yun. Wow! Agyaman kami, Uncle. Sige, intun rabe. May pasigurado may mapasama kan ti kayat mo mapasama, Uncle. Jay, anyat orasan. Ang alas 9 ni ti rabe. Sigurado nga agawi dandanan na tuyang ka ng tibanang. Agsinatan gani. Ha? Sikat dito'y kalsada. Siyak ije shortcut adalan. Ay, kwa, Jay, kasla, jak Bakla kan sama, ganay. Kasano nga no dalalya, Jay? Ay, bakla ka talaga. Ay, saan mo ta, Jay? No kasta nga raw. Apay mabutang kay ti alalya. Kwa, madanagan lang, Jay. Awan pagdanagam. Sa nabalay, tawan may sa kilometro a distansya ta. Di tahak lang shortcut. Ta dito'y kan kalsada. Alang raw. Di mo liplipatan at ag-text kanyak, Jay. Orayan naktap no, agkuyog tang agaway. Wan, danag mo na ya. Agkuyog tantong agaway. Ala, agsinat ang arudan. Rabiin marituyang. Iso adito shortcut adalan man ti pagnaan ka. Tapno mabibiit tama ka awid. Nakabutbutang mo't di tamaray. Dito'y kalsada latta kumahan. Anya nga minti kabuteng mo aya, marituyang. Kasla ado ti alalya iti day tadalan. Sana bali taada akmat akaduam. Ay, sige man laangan maray. Dita shortcut adalan ti pagnaan ta. Sige. Ay, maray. Dahil namin pagpagnaam ti silawam Sana kumporme. Ay, maribanang. Anya nga iday chay. Adamot nakapuraw anak katakder iti tenga ti dalan. Maray. No sa anak nagbindot. White lady day chay. Ay, kunak tumot ngamin kan ka. Ijay kalsada ti pagnaan ta. Ay, agsambing na pala. Panagkunakat. Panagkunakat. Nas ka na tumaray ka! Ay, orayan na! Maribanang! Maribanang! Ay na, nagpardas ka to, maray-maray. Ay, nembaglangan ta simbarting ka. Sana, uray dito kalsada, maray. At the white lady. Uwan nga ang paiso, maray. Kasano nga'y daytan? Bagakbat namin, asantan nga ang pagpakarabi Maray, kuti-kuti mo ti white lady. Tumaray tan marituyang. Agbilang akiti talo. Ay siya. Dua. Ay, marituyang. Ay, marituyang. Abay ating maray kakit sa anak pa yan alpa sa nagbilang. Ay, Umuna akong nga ay, marituyang. Urayan na. Ano ka, tuyang? Nabambanog ka ba tasimang pay? Badang, at nakita mi white lady. White lady ka now. Pudnaw ti bagbagak, badang. Sino nga may tinangibagang agpakarabi ka, tuyang? Jak matamaw, akas jeti mapasama ka. Ay, ayan na ikaw. Nabati pa iti chinilas ka. Natudok to'y sakak iti lansa. Ayan na ikaw. Badang, itaray nakman ije ospital. Jak kayat ti mati tanaw, ta mga no mataya.
Panay ko. Ay na. Ay, Inteng. Lukata mo na tiri daw. Ay na. Dati nakita mi ang white lady. Ala na, Inteng. Masyan ka kanyag. Lukatam ko matiri daw. Ay, saan ka nakalak na ita? Iduroy mo lang ta. Ano na ita rupa? Dapat sugat mo. Anay ko. Naidaramudo, magkiti ka na daras ko. Intay. Pangasem, imbes sa sermonan na ka. Alam, mankit di ti agas. At agasam tirupak anasugat. At pakarabi ka pa. Dito ka chichismis mo. Kurang pa dito. Sanan, Apulos. Agbalbaliw ako na Inteng. Ay na to yung kananabanang. Pag nakman nyo kumanday ta, anapasamak kada kayo. Sana da kasti makikaaruba. Ngam saan kumaaday ta, ti ipang pangro na yun. Ala, sige! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman ka ba iting kay panagdangan. Kapitan Inteng. Kapitan, apay ngay? Awam mo't kapi ka na sukar dito barangay hall. Awan aya. Kababain ka dagiti bisita, awan pagkapida. Bayam kagawat tagpagatang ka ni treasurer. Sige, tanay. Kantsawan da tayo nawan man lamay pasahango tayo. Ay, una, kababain. Aglinis kayo mamo dito barangay tayo. Chief, aglinis ta kano. Wanang kail, aglinis kami. Nagaduti wara di tarwar. Agwalis kayo ita paraangan. Sikat niya agwalis di tarwar. Siyak dito'y unag, jeep out. Sige, inakalaan jay walis. Diyak kaya tinawara. Kaya narugit a barangay hall. Wen? Wanang kail, aglinis kami. Ang kail, kasano kami ang makapaglinis. Kat awan mo't pagwalis may. Napananay ti walis kandaspan. Awan damot iti pangikabkabilan. Sino man nga tan tinangala aya kat no kagat-gatang dagijay. At damangal-ala ang kail. At dagtatakaw iti usar dito'y barangay haul. Dagiti nga takagawad wano dagiti tanod makwanaw. Saan mo pabasulan dagiti tanod ko ang kail? Ta nagsisingpet da amin. Mga no dagiti kagawad mau. Ay, sino nga nga takadakwada. Awan mati amok. Day, agwalwalis ka mait marikwanang. Wen amaray, tanay. Adutag kay warabul, bulong dito rubayan ti tersenak. Siya, sanak pa anak kawalis ije paraangan may. Ay, agwalis ka mo't kababain no narugit ti paraangan yaw. Ay, lakwan nakman pa'y nga raud maray. Itay. Adala kom akapikan asukar. Adda. Ay, nakagatang kagaya mag... Awan nga min kahit idi mayak gimatang idi na minsan. Adda nga road. Kagat-gatang ko launay. Anya ayat ti umay mo ibaga dito barangay hall paray. Jay organisasyon mi aman nalon Agpatulong kami kumapare. Katulungan kayo Ay paray, di naglapag kapyenay. Ay. Bisita nakpay may. Yay. Bunan niya. Kumpari nakpay. Sige, mabiit lang Kwaraw! Abay ang kail. Ay, mabigbig mo dito kasangsangaw. Apay, malipatan na kaya may. Agang-angaw ka pare.
Ni tata ba dong day tangkal? Agis istorya kami. So ngay timplahan na kami man iti kapimi. Wanang kail. Nasamit kanyak ako araw. Ay, napait kanyak. Sige, ituloy mo ti istorya paray. Ay, un kayang pare niya. Jay rantak dito, ikat Bayan jay ti kape niya. Nagbiitan. Very good, kwaraw. Paray. Apay ngay tadanong laeng mat, anapudot na ito'y adda dito'y tasa. Puro siya. Awan mo't kape na. Ay, apay ngay kwaraw. Kasanaw, awan mo't kape kan asukar ang kail. Ay unay mo't daytan paray. Kape kan asukar lang, may busan kayo pay. Kat no kagat-gatang lang ni treasurer. Awan nga rudan. Anya mo't daytoy na barangay. Nakapimpi man lao na yan. Kapilaang kan asukar, awan. Ay, kwaraw. Awan talaga? Awan ang kail. Binalibaliktad kun di pag-ikan, ngam talagang awan. Hay, awan pa'y ganas, Mike. Anya mo tinda dya barangay hall? Awan pa'y ganas. Napayakas tatisaw. Kasi now, napana ka dya barangay hall. Ultimo kape kan asukar, awan. Ay, kat naibusan da siguro, mata. Ti amok dita, kinurakot na ito opisyal ti pondo ti barangay. Tila manin nap-napanan day tapanunot mo. Kape kan asukar laeng, awan. Ay, agkapikan dito'y balay. Ado, di ginatang ko akapikan asukar, ijay ni Marikwanang. Nkagtimpla. Jak mawatan mo apay ngagpukaw dagiti gamit iji barangay hall. Ay, kita ang mga nuadamot mangal ala. Saan mo't kano dagiti tanod ni kwaraw? Isudala ang mati kanayon ije barangay hall. Un nga rad. Suspitsak tupay amay sa kadagiti tanod. Asino nga'y kumakadakwada? Jak amo. Ay, anya meten dagijay akakadwam. Takawan da pa'y ti barangay hall. Jeep, adda nakita. Anya day ta nakitam. Jay pagwalwalis ni kagawad kwa nang ije arubayan na. Jay matwalis ije barangay hall. Ha? Pudno ka di day ta ngay bagbagam? Un Jeep, nakita. Sigurado ka? Wen, sigurado ak. Sige, tay pulong ko kinianggal ka. Kaduan kan amang ipulong. Saanan? Saklangan. Sige nga road. Ang aminton maminsan, duatan na. Angkal, at tay pulong ka. Anya ti pulong mo. Ni kagawad ko hanang. Ay, kwarog. Saan ka nga garamid iti istorya? Apay nga ipulong mo ni kagawad kwanang ako marek. Ay, aguri ka tadanggan ti istorya ni kwarog dungo. Ay, sige kwarog. Di pagwalwalis ni kagawad ko hanang. Tayo walis iji barangay haul. Lukas ta, iso tinagala? Ay, saan kayo abasta agpabasol? Narigat day ta. Mga no isupay ti mga ala iti kapikan asukan. Lay, paray. Apay, anya ti sisi imong di tatersina ni Marikwanang. Tagare, Maray. Awan ni Marikwanang. Napanggimatang itilako na ijay ilay. Ay, daytoy kanuwales apagwalwalis na. Kat kukwa ti barangay. Aya, nan kita man. Kita daytoy dastpan, Maray. Adda nga agbayso nakasurat iti likod na. Kukwa ti barangay daytoy. Aywan. Kabildatan barangay hall. Kunana? No kasta. Ni Marikwanang ti talaga nga agal-ala iti gamit iti barangay hall. Pasagidak to man. Ay, saan Apay katasanan. Amangan no pati jay kapikan asukar alako na. Kat inala na iti barangay hall. Ay, nakababain mo't una yun. No kasta ti aramidan na. Anya nga'y marituyang, gumatang ka? Saan, Maray? Taamangan no dagi talakaw. Kat inalalam laeng iti barangay hall. Anya? Jay wales kandaspan mo. Nagkapumat iti barangay hall. Ay. Di ka man nagsasawi ti kasta. Narigat nagpabasol. Nagpabasol?
Kano nakita mi jay nagan ti barangay hall ang nakasurat ijay. Kay nayawawan mat Kaya't masawan. Jay ginatang ko akapikan asukar nagapoy jay barangay hall. Kwa. Kun kahit. Ay, nagdelikado ka. Ore man aggapoy jay barangay hall, apay kumangay. Alaam ijay, samon to ilako kada kamay. Di mo lati bagbagamat. Ay sus, maray, amun ti amain. Ammo pa yun ni Kapitan. Kan amok matan. Nagbiit mo tin. Kapi ka na sukar pa ila dyan na alak. Imaminan ni kagawad ko anang, Uncle. Isaw, ti agal-ala iti kapi ka na sukar tayo dito'y barangay hall. Agal-ala gayam at talaga. Isupay lang amin ti suspitsak idi kahit. Jak laing pagaro pa. Ong tamaan Uncle. Ay saan? Ha? Anya nga ro ti aramidam kan kuha na nga eh. Baga aklaang. Day talang, baga am online. Anya nga ron. Ungtak. Kababain ako na. Kapitan, handa ka no ibagam. Umupo ka. Amo ka, Kapitan. Ung tanak gapoy dyan nyawid ko awalis kandas panti barangay. Amok nga ung tanak. Gapoy tinalak akape ka na sukar. Sige, ung tanak laeng. Apay kumangay. Kastoy ti bagakan ka. Nalampay kuman di kaldero di ta kusina. Kanji paryok adakal. Samet, ha? Mapainak. Unay kan aya. Baka alam pa di may sakaban na bagas. Makonsensya akmet, ah. Umdasan di kape ka na sukar. Alam di sa ako ta isa ako munti kayat mo nga alaay. Ni, apay ngay baunak. Kahit agpada talaang mit. Anya? Di atidog alam bisahan katsak tinangala. Anya? Pati tugaw. Isuma lang aklata nagpukaw, ah. Dua tangagal ala. Umay kuman kasaritan ni Pare Enteng. Mabit lang, tayo nakitain mo at di ta opisina na. Panawan naklatan di tayo. Ay katuwa na. Kastaw iti panang tratom iti bisita. Ayun gayam. Agtugaw ka pa, tatabadaw. Agtugawak, kunam? Tata. Ayan nga di pagtugawak. Ayun na niya. Ayan nga yung dagiti tugtugaw di tawi. Na pati pagtugawan agpukawain. Mabit lang tagbiro kak iti pagtugawam. Mabit lang nga. Diyos kay, anya klasya barangay hall day tayo. Tatabadaw. Pasensyakan. Dahito'y lang tinabiro kak apagtugawam. Ha? Dahil tati pagtugawak, bangkitaw. Isu lang matiadda. Ayan ni Pare Enteng, takasaritak man. Apa nga awan pagtugawan dito barangay hall. Anwam dagita nagadu at tugaw. Pagtugawan Dudwa talaang mat dito'y balay. Ningay kwarog no umay. Talo tayo laang. Ay, sobra day ta at tugaw. Ano nga ada bisita tanto? Man-manumat dagiti umay abisita dito'y balay. Hindi kan sumanao. Na. Awan ti mabalin nga umay mangala kadagita tugaw. Apay akas la aburido ka, Chip. Ay, talaga nga aburido ak. Apay ngamin aya. Awan mo tin dagiti tugaw iti barangay haul. Katagungungot ni Tata Badaong tawan nagtugawan na. Di mo ayan nakita. Binagkat ko dagiti tugaw. Katimpan ko iti balay da Uncle Mau. Anya? Day tati ko na ni Kapitan. Alaak amin dagiti atugawan, katipan ko iti balay da. Kaya't mo asawain. Amin na tugaw iti barangay haul. Impan mo iti balay da Uncle Kao. Won, Chip. Nabambanugak ang nagbagkat. Di nakpay tinangdanan ni Kapitan. Ay. Di nakpay pinagmerienda. Ay, dakas da ito yan Papanam nga, Chip. Mapan ko alang dagiti tugaw iti balay da Uncle. Kat isublik iti barangay haul. Antay. Apay, kwarog. Awan tugaw iti barangay haul. Namuak nga dagayam amin dito'y balayaw. Ay, jakman amo iti dayta nga uncle mo.
Tainala namat amin nanditoy. Isublik ije barangay hall dagita. Sige, isublem, takababain. Agung unget ni tata ba daw? Tawan nagtugawan na idi na pa ni ije barangay hall. Ala, bagkatem dagitan. Wananteng. Aha. Nagkuna nga isublim na kita. Angkal. Dito'y nalag na kita. Isungarog na inalak na pagtugawan dito'y balay. Ay, di kala mabain, inteng. Agpada kayo matan ka ni Marikwan ang agiyawid iti kukwat ti barangay. Ay, tugaw lang kan lamisaan man. Uray pay. Sige, kwarog. Isublem dagitan. Ay, kwaraw. Nay, kwaraw. Siyak ti masurot, inteng. Ay, sos. Ha? Kayat mau ti mabalo na. Wow. Agung ungetin ni antay, angkal. Delikado kan. Insublik amin ang dagutin nalalak dito barangay hall, Kapitan. Ay, andyan na kita. Diya asukar kan kape sino katakon. Ah. Diya matuwalis kan daspan insublikon. Di nga pagkapian ata sa insublim. Wen si Kangay. Insublim diya lamisaan kan tugtugaw. Sumad na kita ni. Dagiti ngay tugaw. Dagito nga. Pagtugtugawak pa yan. Ay, kababain, Kapitan. Agung-ungat manan ni kabadong. Malala. Basta saan tan nga ulitin, kagawan. Ay, da kayo nga opisyal dita barangay Kabildatan. Di yung amin alaan dagiti banag para iti barangay yo. Tapno awan ti madi apakasarsaritaan nyo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Inteng. Ano ti bagayo, antay? Naimbag tay may ka, kwarog. Nadamag ko nga agiriran ka kano. Unantay. Ay, nasaya at tikasta. Isupay mo tapagkwartaan. Unantay. Agpairand kayo, mate. Manungay ti singer mo no ibaon ka ama kitsyenda. Ay, jak ngamin masangot ti mapan. Tawan ti mga sikaso kadagiti tarakon may. 400 no ado ti ipagatang yaw. Adto ti listahan ti ipagatang ko, kwarog. No daytoy lang ti ipagatang yaw. Uray 300 lang antay. Angem ka siya, awan ti pang back up kaw. Sige. Daytoy ti kwarta pagpalingkeb. Daytoy mati rand fame. Ang yaman na kantay. Wen. Pilyam tinateng agatangem Kita dagitay presko. Paypayapayan nakmait kagawad ko anang. Ag-iriran kagayam, kwarog. Un kagawad. Agpairan ka kadimait. Wen kuma, aday pagatang ko di sentro. Imbaglakit din tada ka ang maibaon. Anya ti ipagatang mau. 5 ti itlog, numano ti charge mo Sige, uray 250 kagawad. Tay jay sintro mo ti pangalaak. Affordable daytan. Sige nga raw, yalaan nak. Mabitlaan talaag tay kwarta. Sa dino ti papanan yaw, tataba daw. Ije sintro. Apay nga ro da magmagna kayaw. Ay, napunumat nga min ang dagiti lugan. Makilugan ka nga ro din kanyak. Sa dino ti papanamaya. Agir irandak. Kasano data irand? Mabalin nga ibaundak ngagpalingkay. Ag-pick up kadagiti orders. Ag-deliver kanda dumapay. Adda bayad na. Siyempre mo ta.
Apay ko mga agbanugak ngayon no awan bayad ka. Na, mayat data ako raw. Lumbugan kayo, unta grubwat na yaw. Kung naglusaan ka nakapalingki, dungo. Saan? Sa dino nga tinangalaam ka dagiti natagkan prutas dito lamisaan. Inpairand ko kanikwarog. Ay, agir-irand ni Kwarog. Wan. Na, nadiskarte talaga ti kaanakak Kat sigud mat. Manungay, timbayad mau. 300 laeng. Nagnginan. Ay affordable kit di dayta. Tano siyak ti mapan. Agplete akmat laeng. Ken saan ko amaarami dagiti rombang nga aramidak dito'y balay. Naimbag man ta nakaawid ka adagaws ba daw? Nakilugan na kinikwaraw. Manungay ti singir na ken ka. Saan na dimbawat? Nga minikaklatan iti 150 pesos. Na, apay nga min anang ted ka no saan nagsingir. Nakababain mo't ilibre naklatan. Nang runa ka tinaktak ko pa iti panagirand na. Asin naw tinagpairand kan kwa na. Damaribanang kan marikwanang. Kasta. Wen, ang amno si ka, oray saan ka nyagpairand. Si kalatan ti mapanagpalingkay, tawan mo ti dado mga aramidam dito balay. Sa may isa, awan ti pagbayad ta iti irand fee. Marikwanang! Maray! Anyat gatangam, marituyang. Asukar, maray. Day talang. Wen. Mabitlangar tayalaang ka. Ay, maray, adaman sa ludsudag. Anya day jay. Nagpairand kayo kanukin ni Kwaraw kuna ni Badung ka. Wen, apay aya. Manungay ti singir na. Depende ano anya ti iparamid mo, wano ipagatang mo. Kano kasano ti kaadayuna. 250 mo ti siningir na, hindi nagpagatang akit ti 5 at 3 itlog. Adayo ngamin piman, ti pangalaan na. Ay, agpairan daktuman mag. Ay kawan na. No awan oras mo, agpairan kalangan. Titilistahan ti katangam to yan. Nagadawn? Wala, tapnosan, asayang ti plitem. Anya nga tano ipairan tamot kin ni Kwaraw. Apay nga agpairan ka, kat awan mo taramidam dito balay. Kasla nga min sosyal no ipairan ta. Anya sosyal nga ibagbagam dita. Di pagbayad ta iti irad fee. Igatang talaangan iti sidaan ta. Saan mo tamabalin Adamari banang kan marikwanang lang tagpairan. Amangan no panunutin da adyak kabailan tagpairan. Hoy, tuyang, kasarsarita ka. Kanya man ti pampanunutin dita. Ay, awan ba daw? Sige, mapanang nga roda na di bangkag ta. Sige, agan-anad ka nga raw. Kanya ti ipairan niya, una na tuyang. Dahito'y tilistaan, Kwaraw. Ha? Nagadawn? Una, tapno sulit mo ti irand fee. Manungay ti charge mo no ipagatang ko amin dagita. 400 pesos. Anya, apay ngay anag ngina. No da kayo timapan, agpliti kayo matlaang, mabanog kayo pay. Awanan ti bawas na. Awanan na, nagatidugmat na ito listahan niyaw. Sa may isa, adayo ijay palinggay. Overcharge ka mat, Kwaraw. Saan nga overcharge dahi ta? Sakto lang, mat. Mala, mabiit lang nga raw. Tainak alaang jay ibayad ko iti errand fee. Nagbayag kayo matain. Agpairand kayo kaday, wano saan, tapno pumanaw akaon. Ay, agpairan dak. Agawan nyo nga ruta. Itay pa ilang agururayak dito irwar. Ay, Kwaraw. Mabalin ka. Sana mabaling. Saan ko pa'y mat na ibaga ti kayat ko nga ibagakun ka. Amo ko niya ti ibagayaw. Utangin nyo ti irand fake. Jay 200 laang mat ti utangin. Jay 200 ti bayada. Kaano nga ito ti 200?
Itid kumutla dagos. Sigurado kayaw? Wen, sigurado dayta. Sige. Mudtuyin day ta 200 yaw. Kanti kwarta pagpalingkay, kita nakaon. Maray, umayak man maki-standby dito'y tersenam. Sige laang, Maray. Di ko na ni kabadong kanya kitay, agpalingki ka ita. Nakapalingki kan? Sa anak-anapan, Maray. Apay ngay. Nagpairandakin ni Kwarog. Aya. Apay kasta ti reaksyon mo ngay? Saan ka matabisay nga apay nagpairan ka pailaan? Da kayo lang ayakin ni Mariban ang tikabailan na ti agpairan. Nay, awan imbaga kakasta Anya ngay nga raw ti kayat mo asawag. Mas daawak laeng. Saan ka matabisay? Ngam nagpairan ka pailaan. Sayang ti kwartam. Ada nga rod mo't pagbayad ko. Sigay, urayat lang ni Kwarog ije balay. Napahanan. Awam mo da kasi timbaga. Barikwanan, kasla ni Marituyang jay naggapo dito'y tersenam. Ay, wen, iso Maray. Anya timbaga na ken ka? Makistambay ko maa. Ngam di na siguro nagustuhan dyan na isawang ka. Anya nga mintiin sawang mo, aya. Imbaga klaang matasayang tiiran, fe nga imbayad na ken ni Kwarog. Saan mo't gaya mabisi, ngam nagpairan pailaan. Umapal siguro manen idi nagpairan ta, Mare. So aday jay, nagpairan mat. Anya ko matapalan na ijay ngay. Ay, amumatan ti ugali jay kumarita. Di na kaya ti paartapan. Natuyin dagiti pagatang yaw, nanatuyang. Kompleto ka di dagita, Kwarog. Wala na. Sa nga pulo lang tinabati asukliyaw. Ay, agyaman Kwarog. Ano sampay nga urayan jay 200, doy? Basta sana mabayag Tapno adaman usarak inton agirandak manain. Huwag ka day. Awan ti pagdanagam. Itid ko adagos. Siguraduan nyo lang tanusaan. Anya ti aramita. Ni tatabadong ti singirak. Ay, saan, Kwarog? Siya kung timang tagkang ka. Kwarog, sa dino ti papanam? Ije balay danan natuyang. Apay? Mapan ko singiran ti bayad ti utang na kanyak. Utang? Kasano nga da utang ni Marituyang kan ka? Kurang amin ti inted na bayad ti irand fake, antay. Anya? Apay nga min apinautangam? Ti kunana, bayadan na adagaos. Nga maging gaita, di mo't bayadain. Kinapudno na, may katlo day tuyan na panagsingir kao. Apay nga min nagpairand, no awan mo't gayam pagbayad na. Tsaka mo Ay, sapay nagrigat asingiran day di Marituyang. No saan pa'y lang agbayad? Ireklamo ko ni di barangay haul. Sino ti kinasarita mi jer wadungaw? Ni Kwarog. Di na magkulaang mat, no sa dino ti papanan na. Sa dino ka na? Singiran na kano ni Marituyang. Apay nga min apin na utangan na. Amuna mo tento gali day dya Marituyang. Ay, saan asyak ti pangibagaam iti dayta, inteng? Ni Kwarog. Ay, wala niya. Ala, ingkakit di agdigusan. Tapno saan ka amala daw amapan ije barangay hall. Ay, urayak pa'y lang alumabas ni Kwarog. Apay amasapul nga urayam ni Kwarog. Makilugan na ton, tasiguradaw nga agiran manenday jay. Kat no asidagla ang mati barangay hall. Masadutak amagmag na, makapabandog. Nay, Kwarog, imay kamal. Umayak ang singir. Kasanungay dayta. Awan pa'y mat kwarta. Ay, sana mabalinti kastana na tuyang. Agbayad ka kitdain. Nabayagan day dyan nga utang mau. Awan nga rod kwarta. Ti kunayaw, bayadan nyo idi na palabas alawas. Hanggang maging gaita, awan pa yung bayad yaw. Ay nakwarog. Uray kayat ko abayadan. Awan mo't kwarta. Nagrigat kayo mo na singiran.
Ay na. Ay, saan ka nga giskandalo dito? Ako araw. Masuro Para na ka. 200 lang. Naminano ako na nagsubli di tao. Ay, sos! Ay, apin nga akinugtaram de talad, may. Tapno kwistan. Ay, isimpam de takwaraw. Apay marituyang. Ada ireklamo, Kapitan. Sino? Ni kwaraw. Na. Dinadaol na jay alad ti balay, may. Apay ngay. Diyak amukan ko na, kalat-latan na kinugtaran na. Naimbag kumamit no isimpana, ngam saan mag. Mga no di mo ngamin binayadan di utang mo kinkwa na. Nadamag ka nga da utang mo kinkwa na kay. Kwa. Umaya kagreklamo. Apay kwa raw. Anya ti raramidam di tawin na natuyang. Ay, may kay reklamo. Dinadaol mo, di alad, may. Apay dinadahil mo ti alad da marituyang kwa raw. Masurunak namin ang kail. Tadi na matan bayadan ti utang na kanyak. Kit, dadailam ti alad da. Saan ang kail? Ay, tarimaan ti dinadahil mo. Kontrolam ngamin ti bagim no maminsan. Diya akong nakontrol ti unget ko ang kail. Naminanuak namin na nagsubli-sublian nagsingir. Sana may parbang tinaramid mo. Si kamot marituyang. Mayadam ngamin ti utang mo. Binayadam ko madagaws. Saan ko manapasamak ti kastawin na natuyan? Ay, agtal na ka magwaro. Unang kail. Inton maminsan. Saan ka ngamin akon di pairand no awan mo't pagbayad mo? Pero wiso kay ti padam ataw no kasta mare. Dayjay nga rudti kam malay, Kapitan. Sana balay. Agdis kitarak iti pagbayad ko kinikwaraw. Natarimaanan da ito'y alad yu adinadahal ka. Ay na, agyaman na kwaraw. Awanan yaman na. Pasinsya kayo ni itinaramid ka. Uray siya kwaraw. Pasinsya ka mo. No binayad ako mga minti erand fame. Saan ka makapungtot kanya? Awanan kanyak dayjay. Ayun gayam. Adda na diskitar ko akwarta. Iso abayada kung ti utang ko kun ka. Ay, nasayat mo't no kasta. Tapno adamot paggasolina ka. Tapno agtultuloy ti panag-irand ka. Ay, katuan akwaraw. Ang sakbay nga gawid ka. Ag merienda kayo pa'y kinitatam abadaw. At dain saganak a merienda. Ay, kwarog. No adda saan nyo ang nagkinaawatan iti customer mo, pagsaritaan nyo anay-bag, tapno saanan adumakkel ti gulo. Kat sigamat na natoyang, saan ka ngamin akong di pa erand no awan mo't ti pagbayad mo iti erand fee. Ala sige! Ditang tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman ka ba iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Jay, kita da tatabadong kan Kapitan ijay sirok ti mangga. Apay ay agis-istruyada lang mo ti jay. Paliiwom ngamin ida. Apay ngamin ay Basta kita ida. Buyaam, nuan niya ti aramay danda. Sige man. Saan mo nga ikidkidam dagi tamatama? Ha? Agjak-jakin po'y damatain. Wun nga raud. Sada agtay-tayaw. Apay nga ta. Nagragsak damot na natwa. Wun tanay. Agkat-katawad damat nga agtay-tayaw. Kitam. Agchat-chat-chada manain. Anya nga ta ti mapaspasamak kadakwada, Jay? Day ta ti jakamaw. Anya nga ta ti mapaspasamak kada Kapitan ken kabadong.
Agsalsala damot ni Jay. Mari ko anang. Maray. Hey, anyat gatangam marituyang. Ay na, di mo pa'y nadlaw nga daak dito'y sangwanam, tanagadayo ti turong dagita matam. Kitaam ka di da kapitan kan kabadong. Agsalsala damot ni Jasirok ti mangga. Ayan da. Ay, itay ko pa'y abirbiro kan day tabadong. Dagiti daman ne, Ha? Ay, wan. Ay, salbag day talaklakayan. Tilamanan napnapanan na. Itay pa'y abirbiro kak, tasaan pa'y anakasakdo iti paglutok kat na'y maluman. Agad, ingkayabanan na tagawid kayon. Badang! Ay na, di nakamangag. Asit gama. Tungtungan ta aparay. Wen pare, jak liplipatan. Inton Sabado Wen pare. Sige, agawid akon. Agawid akmeten pare. Bye-bye. See you! Sige. Bye-bye pare. See you. Babay tarupam. Anlay ko to yan. Di mo matlayan. Di mo lapigusin day talapayag ka. Kasla grade 1 matan tararamidan. Anlay. Pimanaw ka manan, asaan ka nagpakpakada? Ay ko ay, mayak lang mo dito. Tapno makisarita kini parenting. Anlay. Ha? Sana basta pumanaw kalatan iya balay. Anya dagiti imbagakan kay day, Ha? Ay ko jay number 1. No, saan ko pa'y analpas dagiti trabaho kay jay balay? Number tao. Ha? Ko ay, anyang aminan jay number tao. Number to kunak! Agure kamot at alaglagi pangarawd. Sana mabali na pumanaw ka! Now? No, saan ka nagpakada? Kabaw kan at talaga. Anayan ko na yan. Di mo lapikusin at tinapay. Ay, raramidan na mata na grade 1. Anay ka. Ala, agawitan. Luwain, agawitan. Saan pa'y anaiwayway dagiti tarakon anuang kan kaltaing? Agpaspasyar kakidain. Ayaw na yan dagita nga agasawa. Makapalagdamot maray. Asino ti ul-ula ka, maray? Da marituyang kan kabadong Sinurot ni marituyang ni kabadong. Pagamuan tali na pigos na matlatan. Ay, nagtangkan mo't nga ti ulo day dya apari badong. Di na amaw ti mabagbagaan. Kano nagsala-sala dapay kan ni kapitan di tasirok ti mangga. Kaya't naasawan, naragsak da. Apay nga taan naragsak da. Nga uray dalag sala-sala. Ay, kasta nga mi dagijay nga agkumpare. No nagkita da, naragsak da. Angkail. Apay nga jak-jak-in puy kayo, kaya nagsalsala kayo kinitata ba nung ijay sirok ti mangga. Nakita na kami. Wine. Katno asidag lang, ijay paradaan mi tayan niyaw. Aw. Apay nagkatawa ka. Una yan. Anya tinakakatkatawa. Angkal, kasarsarita ka. Sumardang ka ngagkatawa Ay, una yan. Nawanang, katawa la katawa. Mabit man lang. Daytoy Sumardang ka ngaminin nga katawa Apay na babtuog na ka. Dahil sumardang ka nga katawa Kasta mo ti panang pasardang ko kan ka nga katawa kahit. Jak nga rod malapdan ta katawa. Isungarod da binitug ka, tapno sumardang kan. Ita, sungbatam ti saludsud ka Saludsud? Ay, amukon. Damdamagam no anya tikat katawaan mi kan ni pari badang. Anya angkay? Ada ngamin papanan mintun Sabado. Denggim mapan kami agninong iti kasal. Mapan kami maki-birthday. Wow. Mapan kami manganak iti punya. Ay, nagadunda kita papanan niya. Isungarod anaragsak kami. No, palubusan da ni tata badang. Apay kitit asaan. Nagrigat ka no ti agpakada kininana tuyang. Dahita ti reklamo ni tata badang. Tuyang,
Anya nga aldaw ita. Sabadaw. Apay. Ay, kwa. Ada papanan mi kini kumpare ngayon tayo. Papanan niyaw! Ha? Ay, di ka nga rot agbugkaw agpakadaak mo't itinasayat kan kakay. Ingka pa'y lupasan dagiti trabahom dito'y balay. Ah. Sumakdo ka, aglampaso ka, agbalsig ka. Winay, ay, di talagayam. Inakaon. Sos, agbalbal sigmanan ni Tata Badong. Kit nung nakita kla itay nga agsaksak daw. Nagadumot tan ti trabahon na. Ay, kaasimot deta alakay. Saan pa yun sumarsardang iti panagtrabaho na. Sapay ko na ni uncle ko ang mapandaag ninong iti kasar. Mga anak da iti bunyag. Ken maki-birthday da ita. Kasano ang makapan. Kat nung nagado ti araramidan na. Inak man ladamagan kini uncle ka. Urayak ni Tata Abadong. Awan matlagan. Ket nung nagado ti araramidan na iti balay ita. Na, kasano nga ti papanan mi? Mga ano nalipatan na. Ay, saan na mabalin ang malipatan na? Punsunan ti papanan mi, malipatan na. Nalpas ka ang dagiti impatrabahom kanyak, tuyang. Itang agpakadak, di na kaya tapalubusan. Ay, awan ka duwak dito'y balay. Saan ama balay na pumanaw ka? Anya? Ay, nagbaliwan day tapanunot mau. Kunam itay alipasag dagiti trabaho. Aw, Katuwan, inlipas ko nga rod amin. Ita, agpakada akon ken ka, ngam di nakidin palubusan. ay basta, saan ka amapan? Na, adak sit-sit Saan ka amapan ba daw? Ni kumparet na jay. Ni, paypayapayan na kaon. Saan ka amapan ko na? Kahit anya ngay nga rod teraminak. Agtugaw ka lang dito'y. Na, ay, sige. No, day tati kayat mo nga ramidak. Agtugaw ka dito'y tayo nakagluto. Winain! Agtugawak lang. Saan ka amapan ha? Winain! Imbaga mo na sanak amapan. Di sanak amapan. Si kamot ti rumbang nga masurot ka. Anya nga uncle. Nakita na ka ni Tata Badong. Nakita nak. Saan ba't arumwar? Saan samot na makaumay? Ay, dua talangin amapan. Ay katuwa na. Kasimot ni Pare Badong. Saan na palubusan ni Marito yang? Kung natumot nga min kan uncle. Saan da palubusan? Ang agore ka, kurag. Abay uncle. Ni Pare Badong. Ha? Tumpuak samot ni Jay tawa da. Tumpuak ako ni titawa. Agur urayin ni Parinteng. Papanam ba daw? Ay sus, nakita na kon. Ay, tumpuak ako. Saan ka? Ay, batam day tabadaw. Mapisang. Maparang agnino kitik asara. Saan ko nga ibatang na ito'y? Urayin, tumpuak. Tabam. Medyo na nga tumot kayam day titawa mi Saan ka mapan kulak lang rudan? Buwakan Pare! Ha? Ay, Ada kami kwarog amang sarapakan ka. ay, Parinteng! Kwarog! Sige! Sarapain da kaw na! Nagumbatay o talo. Intayon! Bumapan nito yang ka! Tumaray sige! Taray! Aguray ka! Di may sasapatos ka! Nabatay! Saan mo nakamatan, Ida, Maray? Ay, saan nga ron maray? Ay, napartak ni Kwaro ka ng pandari ti tricycle na. Ay, agawid to lang day tabadong makita na. Ay na, Maray. Apay nga minayadi mo palubusan ni Kabadong nagpakadamutan ka. Kasanaw, nagado ti trabahon na iyabalay may. Bayam ka di magpasyar. Nadulaman. Siyak to pa'y, jak makapasyar. Una, tanawisan da ka kadi ka maumay. Di mo matkayat. Tirason mo, adu taramidam. Kay, pudnumot nga daw. Ita, oray ni Kabadong, di mo palubusan na rumwar. Ay, mapang-or ko day jay into nagaway. Ha! Agor oray kan kwa na day to 2 por daos. Na, grabe ka mag. Ay, sala-sala ni Tata Badong uncle ha? Bundaraw.
Kita lang amin manan ang nakarwar. Ay, naglaing gayam ni Tata Badong agsala. Limaing mitlaunay nga agsala. Yung kapartneran ng kang. Ay, kita taman ita no asin mo kada kabiti na lalaing asumalat. Nalalaing ni Tata Badong asumala. Kunak man no nalalaing ni Uncle Kaw. Ni Tata Badong, taam muna amin asalaan. Tsa-tsa, balse, kan majilan. Kaya na. Ang hulog ng langit. Ha? Ikaw. Agkang kantamot ng Uncle Kaw. Nay, nalaing matgayam ako manta ni Kapitan. Kunak tumit kan ka. At damot paglaingan ni Uncle Kaw. Ay, kunak man, numangan laang ti paglaingan na. Uy, saan mo ta? Ala, denggan ta ti panagkanta ni Uncle Kaw. Ay, agawid tayon, pare. Ay, una. Kasla di mo pa'y lakayat ti agawid, ah. Ay, agong unget nga minan ni Tuyang ka. Agugat pa'y lang kat nagado pa sa rabaw. Ay, sa bagay mo, kidi ah. Maragsakan da jay, tadapon no dagiti supot mo. Tuyang! Yahoo! Apay nga itakalaan nga. Ay, sus! Ay, nakalayat mo tunday tapang urmo, Tuyang may labay. Talaga nga idisok da ito kan kadadaong. Pamakaong ungatak! Ay, saan Tuyang? Antoy, dagiti pa sa rabaw. Anya da kita? Ay, kumpleto dagiti Tuyang. Ada dinagdakan, dinagdakan alapayag, ken adapay kukaw. Ada igataw? Ada, tita. Ada dubaw? Dito yaw. Ay, agpili ka niti kayat mau. Ay, nanala. Very good ka nga ron, no kasta ba daw? Very good. Ito yang, isaan ka niya agungat kanyak? Apay ko mga agungatak ngay. Mala, mangantan. Kayat ko man ngagsangot ta ita. Badaw. Ay, huwan ato yang may lab. Ay na, wow. Ay, naimas ti si daen ta ita. Ay, agbusugak iti kastaunay ba daw? Ay, katuan iso adi nagparitan no rumwarak Tuyang. Agpagada akmat ken kay tinasaya at kahit kan may sa awan matdakas nga aramidan may kinipare enteng. No kasta rumwar kamay. Imbitado kami nga ro diti punsyonan di mapan kamay. Huwag ba daw? Sige, saan kan nga strictuan unay? Ha? Basta lakit di agpakada ka, no da papanam, Uy. tapno sa anak nga agdanag kan ka. Kis nga ro day na. Ha? Naragsak da. Apay, Chip. Anya man ang tinadlaw mo? Agis istorya man ng Uncle ko kan Tata Badong. Ay, wan. Ijay damat ita sirok ti bayabas. Naragsak da manan. Ne. Agin in na pirdamat, Chip. Ay, Kita mo. adan sa manin plan-planuin da papanana. Amangan no punsyonan manen. Sumurutan to manen, Chip. Katuna, tuladin tamot ida. Kamay ka, agsala tamay. Ada papanan kayo apun sunan. Ha? Wen, imbitado kami kinipare enteng. Gusto pa ilajay ko namay. Amano sa pulan na kantumanin ni Nana Tuyang, Tata Badong. Saanen, kwarog. Tinasken, agpakadaken kwa na kasjay. Ala. Agsagana kayo to inton bigat. Tamasa patay ang makipunsyon. Ayaw! Ala, Kapitan! Tata Badong, Kwarog ken Jepon. Saan adakas ti makipunsyon? Basta lakit di imbitado kayo. Kaya nagpakada kayo iti pamilyayo, tapno saan da nga agdanag kada kayo. Ala, sige! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo.
ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting ko'y panagdangan.